ebi byagambirwa omumisa yo kurundana sente okugarraho ebyombeko bishatu ab'ishomero rya St James Primary School Nyabani ebyabandami bwanyuma y'okuteerwa omuyaga hamwe n'ihunga. So nanye izoba naleta emisumari y'okutaho nabaletera emitwalo 10 wero okwimusya ebirasi ebi hariho nagundi murimo gwabombeka gukumarira kanisensiya omwanya nugugumwe aba banja kubashaba okwatanisa yasigara turaza kushobora twatanise turebe kutwatereza ishoboro ryitwe akamfanta kubamanya mbakani bagatira ngo banyana baedisa bakabana baedisa ngo bahaspeech ngwene mita kunyemerera kukurinde yababazi konka ko kuza kureba norebe mitiyona bakakitema emiti yarugaho so munyaga gwiza tina ahigukomoka tina bigukutanga babo kuba ko kuzo mu mwanya gwa kanara okiza mu rutoma okazanya Bano Trading Center kuraha okayengero kazarwe ntuha okongera okazo mu kanara no sanga umwanya guruvere open abwa miliyoni 8 izibarukwenda harebekaho miliyoni mukaga zonka twagaraho murembo rwambara Bishop George byabagambi orukwebembera na remote overseer wa makanisa ga Full Gospel Churches Uganda na heru yaho yashaba abebembezi nkawe na mnonga b'idini okonja kwatarabikiriza baruje ombworo ngo omurisa nko murisa ruhanga kwesere kandi uryo mubici outuru kugamba no kugira ngo turiyo tuturo munsi egwire omunsi etatebekine kongara hanga twesire ngo nano mubwire nkobo burukushabuti tubase kurangirira mu kigambo cya ruhanga na namakuru marungi kandi nano bwegendesereza aha abantu ba ruhanga ababiturukwebembera ibi n'ibindi yabigamba ubarukonja kwetegurira emishomo ekwatrine no kuhereza je abikiriza twehireyo munonga nkabarisa kugira ngo ruhanga twesire kurisa abantu mu bwiro busisikire so ebiro okutandikana nebiro mukaga kugendera kimwe kwike 10 twiza kuba turi yaharaka ko ba Full Gospel Church no bwire bugumire konka ruhanga agumari yo mwesigwa kandi orangirira amakuru marunja hansiyona ahabo kwa nicyo ruhanga kwetire gukora